Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita coba belajar Iqra ke-5 halaman 16. Ada Ibu Tiwi Pratiwi Sutikno. Nggak pakai Sutikno ya. Di, di Singapura. Silakan Bu Tiwi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabbaro yukabbiru. Dua-dua ya. Kambara yukambiru. Gitu. Semangat atuh. Udah makan belum? Kalau belum makan, makan dulu atuh. Kambara yukabiru. Kayak nyanyi orang halo-halo Bandung. Halo, halo Bandung. Ibu kota periangan. Jangan gitu. Halo, halo Bandung. Kayak gitu ayo semangat. Kabbaro yukabbiru. Kambara yukabiru. Rottala yurattilu. Rotala yurotilu. Asara yu'assiru. Asara yuasiru. Majjala yu'ajjilu. Ain ya, bukan majalah. Kadang-kadangnya kayak majalah. Ain. Ajala yu'ajilu. Tolong diulang. Ajjala yu'ajjilu. Ini di bandara apa di mana suaranya? Itu kipas angin ya? Allahu Akbar. Kalau TV ngaji pasti dia kayak di bandara. Padahal di belakangnya kipas angin. Kipas anginnya jangan kenain badan. Kena kena dinding. Enggak, jauh Apa? ini. Terus itu suara apa? Oh. Suara AC. Oh AC. AC-nya gitu ya. Ayo terus lahana. Nggak apa-apa dah. Buat apa-apa. Yang mana tadi ya Ustaz? Lahana. Lahana yulahinu. Lahana yulahinu. Sahara yusakhiru. Sakhara yusakhiru. Rabbi zidni ilma. Rabbi pendek ya. Rabbi zidni ilma. Diulang. Rabbi zidni ilma. Kemudian warzuqni fahma. warzuqni fahma. Kemudian Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Hatta surtumul maqabir. Hatta surtumul maqabir. Kemudian ya nih ada nih. Innal abroro. Innal abroro lafi na'im. Innal abroro lafi na'im. Kemudian Wa innal fujjara lafi jahim. wa innal fujjara lafi jahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ini dua bepergian nih. Terus wa ma kunna lahu muqrinin. Hu-nya panjang, diulang lagi. Lahunya panjang. Hu-nya kan itu ada domah terbalik tuh. Itu masih lakosiro panjang. Wa ma kunna lahu muqrinin. Muqrinin. Wa ma kunna lahu Wa ma kunna panjang. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian nih latihan lagi nih, nyambar-nyambar yuk.
Biar pinter. Bagus. Yuk. Baddala yubaddilu. Saya juga bisa kalau begitu mah. Mandala yubadilu tuh bisa pelan-pelan. Badala yubadilu gitu kenceng. Baddala yubaddilu. Badala yubadilu. Kemudian. Addana yuaddinu. Adana yuadinu. Karroma yukarrimu. Karama yukarimu. Kemudian. Fassara yuwassiru. Hah? Wassara yuwassiru. Wazai. Wazara yuwaziru. Kemudian. Fassara yufassiru. Fassara yufasiru. Basyara yubasyiru. Basyara yubasyiru. Kemudian yang ini wa asara. Wa asaral hayatad dunya. Wa atharal hayata dunya. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Wal malaku ala arjaiha. Wal malaku ala arjaiha. Yang bawah. Wal malaku ala arjaiha. Ya. Wal malaku ala arjaiha. Wal malaku ala arjaiha. Kemudian. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Kemudian. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Ma uhiya ma uhiya ilaik. Ma uhiya ilaik. Sanad'u sabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kemudian. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufim bukan mukarramah, mukarramah ya. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Ma uhiya ilaik. Ma uhiya ilaik. Sanad'u sabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Salah. Pendek. Lakanunanna Salah. Bukan lakanu, lanakunanna. Ayo. Salah. Ayo. lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Bagus, pintar sekarang. Kemarin juga pintar ya. Udah. Cuma agak lupa-lupa dikit. Yang ini, nasoha. Nasoha. Ya, nasoha. Nasoha. Salah ya, Ustaz.
Ya. Dua-dua. Nassoha yunassihu. Nasoha yunasihu. Fazzola yufazzilu. Faddala yufaddilu. Khotta'a. Jangan ditahan. Khot Khotta'a yukhati'u. khotta'a yu khotta'a yukhati'u. Khotta'a yukhati'u. Kemudian. Nazzafa yunazzifu. Nazafa yunazifu. Sa'aba yusaibu. Sa'aba yusa'ibu. Saghara yusawwiru. Saghara yusaghiru. Kemudian. Wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Wama adraka mattariq. Wama adraka mattariq. Riq. Gitu. Kalau-kalanya ketinggalan kamu. Ketinggalan di Indonesia. Orangnya di Singapura ya. Ya. Wama adraka Ada. Wama ada. Kalau nggak sama. Kalau sikut. adraka mattariq. Riq. 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 Terus. Wa idal jahimu sugirat. Sugirat. Su'irat. Wa Ain. idal jahimu sugirat. Wa Irat. idal Ya, Neng. airat. Matiin. Wa idal jahimu su'irat. Wa idal jahimu su'irat. Kemudian. Wa idal jannatu. Pendek. Wa idal Matiin. Matiin. Allah. Ya, wa idal jannatu uzlifat. Wa idal jannatu uslifat. Wa idal jannatu uzlifat. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Innal ladzina yaghudduna aswatahum. Innal ladzina yaghudduna aswatahum. Kemudian wa alhiqni. Wa alhiqni qalqalah. Wa alhiqni bis-shalihin. Wa alhiqni bis-shalihin. Kemudian. Wa innahu laminas shadiqin. Wa innahu laminas shadiqin. Wa bi'sa maswaz zalimin. Wa bi'sa maswaz zalimin. Wassu'a 'alal kafirin. Wassu'a 'alal kafirin. Kemudian ini. Ya, khaffafa. Khaffafa. Ya pas khaffafa yukhaffifu. Khaffafa yukhaffifu. Khaffafa kurang gede ya, ya gede lagi nih. Khaffafa yukhaffifu. Ya. Wa qadha yuwaqqizu. Waqtaza yuwaqqizu. Sakkana yusakkinu. Sakana yusakkinu. 'Allama yu'allimu. Tasjidnya kurang. Allama yu'allimu.
'allama yu'allimu. Orang Jawanya keluar. Ngalama ngalimu. Jangan ngalama ya, 'allama. 'Allama yu'allimu. Mhm. Ammana yu'amminu. Ammana yu'amminu. Ditahan ya, gunnah. Ammana yu'amminu. Kemudian Manna'a yumanni'u. manna'a yumanni'u. Kemudian Ka'annahum lu'lu'um maknun. ka'annahum lu'lu'um maknun. Ala suru ala sururin mutaqabilin. Ala sururim mutaqabilin. Walaqad makkanahum fi Bukan, makana. Ada ma tasjidnya. Yo, makkannahum. Walaqad makkannahum fi ma'in makkannahum fi. nah bagus walaupun belum mantap udah bisa itu ya. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Coba yuk lagi diulang yang mantap. Walaqad makkanna Walaqad kokolannya mana? walaqad makkannahum fi ma'in makkannakum fi. Nangis ya kayaknya. Kayak nangis terus. Dah, gak apa-apa. Terus Ara'aital jangan ladzi aro'ai. Jangan aro'a. Aro'ai, nggak ada yang panjang. ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Kemudian Abdan idza shalla. abdan idza shalla. Kemudian Haqqan 'alal muhsinin. haqqan 'alal muhsinin. Wa illa tahfi Wa illa taghfir li wa tarhamni. wa illa tahfirli wa Bukan tarham. maghrib, bukan mahrib. Kalau orang Jawa mahrib, kalau orang Sunda maghrib, maghrib. G-nya mati. Wa illa tag. Ayo. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Min asalim musaffa. Min asalim musaffa. Wattaba'aha fatarda. Salah. Hawa, bukan hahu. Hawa. Wattaba'a hawahu Fatarda. Ulang lagi. wattaba'a hawahu Hanya fatar pendek. Hawa. Wattaba'a hawa. Wattaba'a hawa. Ayo. wattaba'a hawahu fatarda. Wattaba'a hawahu fatarda. Bagus. Kemudian suaranya aja nih mendem. Nggak mau kencang. Iya. Jadi dari sini udah kencang ya, Pak. Nah itu kalau ngomong sampean kencang. Kalau baca Quran mendem. Ayo kenapa? Itu ngomong kencang.
artikulasinya jelas. Tapi kalau giliran baca Quran, gitu gerenyem-gerenyem. Yang jelas ya. Salah mah gak apa-apa orang lagi belajar. Ya, Wasyamsi wadduhaha. bukan wadduhaha. Salah. Wadduha. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduha. Wasyamsi wadduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian Walladzi qaddara fahada. walladzi qaddara fahada. Wa Ibrahim alladzi wa Ibrahim alladzi Oh, ada. waffa. Wa ib wa ib wa ib wa Ibrahim alladzi waffa. Kol-kolannya belum keluar. Ayo keluarin. Wa Ibrahim alladzi waffa. Wa Ibrahim alladzi waffa. Kemudian apa itu? Afa aitumullah. Kau apa ai? Apa ro'ai? Kau apa ai? Apa ro'ai? Afaro aitumullahu tawal uzza. Kok salah dilihat lagi yang baik. Oh, masa sih? Afaro aitumullah tawalu. Apakah kamu melihat Uzza. Lata dan Uzza? Ini Lata Uzza itu patung sesembahannya orang kafir Quraisy yang dulu digantung di Mekah gitu ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata wal Uzza. Ada nama patung Lata dan Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ayo lagi. Afaro aitumullahu tawal. Kok lahu dari mana? Lahu dari mana? Afara'aitumul Lata wal Uzza. Bukan lahu, Lata. Lata ini tak. Tumul lata. Bukan Ayo. tumulota gitu ya. Oh iya. Dipikirnya ini lafaz Allah ya. Bukan, inilah. Kalau Allah, lafaz ini mirip sih ya. Kalau lafaz Allah, di ujungnya pasti ada Allahnya, ada haknya. Tuh ya. Oh. Ini kan ini tak taknis. Kalau tak itu kan lafaz Allah kan ada haknya tuh, ada haknya. Iya enggak? Ini tak. Iya, sama sih mirip-miripnya. Terus kalau lafaz Allah, tasjidnya di tengah di sini. Tuh, kan intonasinya tuh besar dikit tuh. Ini di sini. Kalau ini kan lam sama-sama kedudukannya gede tuh, tinggi tuh. Tuh, kan ini lam. Gitu. Iya sih lam juga, ini juga dua lam ya. Cuman kalau lafaz Allah itu lam pertamanya tinggi, lam yang keduanya setengah tuh. Ini kan sama tinggi tuh ya. Ya namanya juga orang lagi belajar ya, nggak tahu ya. Saya beritahu sama tempe. Ini bukan dari tadi dikiranya lafaz Allah. Apa ra'aitumullahu wal iya. I know. Apa ra'aitumul Lata ya? Ayo Afaro aitumul lata wal uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Wi, kalau lagi begitu mah bukan lagi ngaji deh, Wi. Kamu tinggalnya di mana sih, Wi? Kamu kapan pulang dari Singapura? Saya tunggu ya di itu tuh di bandara. Kenapa? Kamu ngomongnya kayak lagi mojok, ngegerendeng-gerendeng. Baca Quran mah yang kenceng.
Kumaha ini gimana ini teh? Suaranya dikeluarin, salah mah biarin, jangan takut salah ya. Nah, Ya, ya dari tadi, ya, ya. Ketawa kamu ingat sama si Sri itu ya, Sri Tukiran, siapa? Mas Kirun, Mas Kiran, Mas Kirun. ya Sama itu suaranya. laki-laki dong. Iya suaminya Mas Kirun, Sri Oh, Rahayu. Suaminya oh. Mas Kirun. Kalau ketawanya sama kayak kamu. Oh, Masya Allah. Ayo, ya bacanya yang kenceng. Jangan kayak Sri, TV tinggal di mana TV sekarang? TV lagi ngapain di sana di Singapura? Itu mah mojok atuh. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ayo. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Kamu ada gereng-gereng ketakutan gak sih? Enggak ya? Ya, Ada grogi-grogi gitu? Takut? Enggak. enggak sih. Tapi kenapa tuh suaranya kayak ketahan gitu? Lepas. Dilepas suaranya ya. Ya wis terus. Wan najmi idha hawa. Wan najmi idza hawa. Madalla mahikum. Apa? Madalla sahibukum wa magawa. Mana ah? Lagi bacanya bener. Madalla Maknya panjang. sahibukum Iya bener. Wama gowa. ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Kemudian Wa idal ardu muddat. wa idzal ardu muddat Wa alqat ma fiha wa takhallat. wa alqat ma fiha wa takhallat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian Yauma tublas Toba, sara'ir. Toba. Kok kalah kamu nggak keluar-keluar dari tadi ya. Yauma tublas Yau. Jangan yauma, yauma, yauma. Yauma tublas sara'ir. Yauma tublas sarair. Wa wa fakihatin mimma Wafa wa fakihatin mimma yatakhayyarun. wafakihatim mimma yatakhayyarun. Wa lahmi thairi mimma yashtahun. Bukan. Walah wa'ah wa'ah ya pasti. Bener walah. Waah. Walah Kalau alif nggak mungkin nyambung. Itu elam bener. wa'ah mi Lain thairi mim waah. Walah bener walah. walah mi thairi mimma yashtahun. Kurang. Walah mitairim mimma yashtahun. Ayo. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Walah mitairim mimma yashtahun. Kemudian. Wa rabba abaikumul awwalin. Warabba abaikumul awwalin. Huwa tawwabur
Rahim. Huwa tawwabur rahim. Bagus, yuk satu lagi ya. 21. Mudah-mudahan nanti kamu dengerin rekaman, nah, suaranya lebih nyaring. Udah bagus kok. Tinggal suaranya aja ketahan. Yuk. Afakartum Nah, ba'dai apa af kartum? Terbalik. eh Terbalik. kebalik. Halo, Akafartum ba'da imanikum. Akafartum tom itu mimati ketemu ba itu ikhfa syafawi ya bindeng ditahan. Akafartum mimati ketemu ba. Akafartum ba'da imanikum. Kemudian Fabashshirhum bi'adzabin alim. fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian Wasawwajnahum bihuri'in. ah Wasawwajnahum apa bihurin. pasawajna ini Wasawwajna wazawajna bukan pajawajna. Ah, maha nih. was Wa wasawwaj wasawwajnahum wazawajna wasawwajna mm-mm. wasawwajnahum bihurin 'ain. Wazawajnahum bihurin ain. Kemudian Nawwara nawara yunawiru dua ya lagi. nawwara yunawwiru Nawara yunawiru. Kemudian sahala yusahhilu sahala yusahilu. bayyana yubayyinu Bayana yubayinu. nabba'a yunabbi'u Naba'a yunabbi'u. illa asatirum illa asatirul awwalin. Aduh. Illa asatirul awwalin. Ka'annahunna bay ka'annahunna bayrum maknun. Apa? Ulang lagi, kurang jelas. Ka'annahunna bayrum maknun. Ka'annahunna baydhum maknun. Coba lagi. Ulangi, Pak Ustaz. Ulangi lagi. Ka'annahunna bayrum maknun. Ka'annahunna baydhum maknun. Kemudian Alaihim bil ismi wal udwan. Wan, kenapa Wal ragu? Udah wal pinter. ud. Udah pinter, cuma ngomongnya kok ragu gitu. Kayak kalau bercinta mungkin ditanya ragu nggak apa-apa. Hei, kamu tuh suka sih sama saya? Nggak tahu ya. Itu nggak apa-apa, tahan harga. Kalau baca Quran mah nggak usah begitu. Emang lagi, aduh, kumaha ini teh. Lepas aja salah mah nggak apa-apa lagi belajar ini ya. Alaihim bil ismi wal ud. Udwan. Ayo, lepas. Alaihim bil ismi wal udwan. Itu pinter. Kemudian. Wa huwa khairur raji'in. Wa huwa khairur rasiqin. Kemudian. Wa yutahhirakum
ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. Kemudian وإنك لمن المرسلين. wa innaka laminal mursalin. وكفر عن وكفر عنا سيئاتنا. Wakaffir anna. وكفر عنا سيئاتنا. Wakaffir anna sayyiatina. Kemudian وتوفنا مع الأبرار. watawaffana ma'al abrar. Sadaqallahul azim. Lumayan pinter ya, tinggal kencengnya aja ya. Sama artikulasi dilatih. Insyaallah udah pinter kok. Terima kasih. Iya, billahi Kasih taufiq Pak hidayah. Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.